Кешіріңіз, ханым, билет автоматты қайда? ТСС, я не могу услышать объявление. ШХ, хабарландыру естілмей тұр. Мы можем добраться до бизнес-центра по красной линии, не так ли? Біз қызыл сызық бойынша бизнес орталығына жете аламыз, солай емес пе? Нет, я так не думаю. Жоқ, мен ойламаймын. Мы можем добраться до бизнес-центра по красной линии, не так ли? Біз қызыл сызық бойынша бизнес орталығына жете аламыз, солай емес пе? Извините, мэм, где автомат по продаже билетов? Кешіріңіз, ханым, билет автоматты қайда? Нет, я так не думаю. Жоқ, мен ойламаймын. ТСС, я не могу услышать объявление. ШХ, хабарландыру естілмей тұр. Не оставляйте ваш багаж без присмотра. Жүгіңізді қараусыз қалдырмаңыз. Нам не следует садиться на этот переполненный поезд, не так ли? Біз бұл толып жатқан пойызға отырмауымыз керек емес пе? Нам не следует садиться на этот переполненный поезд, не так ли? Біз бұл толып жатқан пойызға отырмауымыз керек емес пе? Не оставляйте ваш багаж без присмотра. Жүгіңізді қараусыз қалдырмаңыз. Нет, я так не думаю. Жоқ, мен ойламаймын. Не оставляйте ваш багаж без присмотра. Жүгіңізді қараусыз қалдырмаңыз. Извините, мэм, где автомат по продаже билетов? Кешіріңіз, ханым, билет автоматты қайда? ТСС, я не могу услышать объявление. ШХ, хабарландыру естілмей тұр. Извините, мэм, где автомат по продаже билетов? Кешіріңіз, ханым, билет автоматты қайда? Нам не следует садиться на этот переполненный поезд, не так ли? Біз бұл толып жатқан пойызға отырмауымыз керек емес пе? Мы можем добраться до бизнес-центра по красной линии, не так ли?